Za pregled stranice preštampanja iz menija File je potrebno zadati komandu Print Preview ili pregled preštampanja, nakon čega se otvara istoimeni prozor Preview ili režim za pregled stranice preštampanja. U ovom prozoru na vrhu imamo nekoliko dugmadi. Na prvom dugmedu Print možemo odštampati stranicu ukoliko smo zadovoljni njenim izgledom. Odmah pored je opcija Magnifier ili lupa, pomoću koje možemo uvećati pojedine delove strane radi jasnijeg prikaza. Na opciji One Page ili jedna strana imamo prikaz jednu po jednu stranu, dok na opciji Multiple Pages ili višestruke strane možemo odabrati istovremeni prikaz onoliko strana koliko je to potrebno. Na opciji Zoom možemo izvršiti zoomiranje ili uvećanje delova strane, dok na opciji View Ruler uključujemo ili isključujemo prikaz linjira. Shrink to Fit se odnosi na uklapanje strane, znači sažimanje, skupljanje da bi se uklopilo. Full Screen, prikaz preko celog ekrana. I Close, dugme za izlazak iz režima Print Preview.